Odborníky lokalnog parlamentu najveći čas su pošveceli rozpatranju i prilapjovanju svitog o roboti mesnih zajednicoh u prešlim i prinošenju finansijnih planoh za to drog. Zakončujucim rahunku opštini za 2014. rok i zvitom o roboti javnih podprijemstvog i ustanovoh. Finansijni plan mesne zajednici Bačinci vynoši 5.765.000 dinari, Berkasova 4.720.000, a Bikiću 2.310.000 dinari. Plani i programi ocenjeti jak realni, jak i planovani rozhodi za daljši rozvoj tih valaloh. Odborníci priniesli odluku, že by bola zmenšana cena lokalnog radija, že by še lješćejše predal, a 20 milioni dinari opredeljenje do Fondu za zaštitu životnog stretku. Odbornik Srpske napredne stranke Miroslav Nonković napušćal stranku i bude nastupac jak samostojni odbornik u Skupštini.